شخصایی که میخوان بلیط خریداری کنن، مرحمت авиакасса بحری شما بلیط های ارزان نظر به دیگر авиакасса ها، سروغا ترگاوی سنتر مسکو، مترو لیوبلینا و شخصایی که در دیگر اوبلاست های روسیه قرار دارند یا اینکه در تاجیکستان میتواند به همین نمره زنگ زده بلیط خود را با نرخ ارزان دسترس کنند. نمرش در روی اکران، حتما زنگ زنید. سلام علیکم به همه پادپیشکای کانال بمینت، خوش آمدین برادرای عزیز. امروز برای شما یک چند ماشین فروشی را پیشکش میکنم. از شما احترامانه خواهش در کانال پادپیشت کنین، در ویدیو لایک مونین و زنگوله را بزنید که ویدیو ما خفا نمونین. برای پیشرفتی کانال برادرها ویدیو را پدیلیت سکنین در ایمو، وایبر، واتساپ دروزیتون ده تا که کاری ما پیش روه. ما هر روز برای شما ویدیوی نو به نو پیشکش کنیم. شخصایی که اگر خانه یا اینکه زمین یا اینکه ماشین فروشی داشته باشد میتوانند به همین نمره که در روی اکران شما است میتوانند به آنها روان کنند. ما نصیب کرده در ویدیوی آینده میپرتویم. خیلی ویدیو را تماشا میکنیم و لایک باباگی را فراموش نمیکنیم. میخوای گرانیتسا گذاری اما نمیدونی به کی مراجعت کنی؟ پس مرحمت، این برادران طولی چند سال است که کار و فعالیت دارند و تا حال یگام شکایت نکردند. ماشین های زمانوی دارای وای فای به پول. خوبی کمپانی در آن است که شما را برای گرفتن حجت ها از جمله پتنت، رجیستراسیون، زپرت به شما کمک میکنند. و اگر در راه مشکلی با گیا باشند این برادرها خودشان حل میکنند. شخصایی که اینا می کانال بمینت گپ زنند با آنها 500 روبل سکیتکا. خطی سرحد مسکو، قزاقستان. به خواهش یک چند پادپیشکا خواستند که ما ماشین اوپل سیدان به نوار گیریم. این مرحمت برادرها، اوپل سیدان سالی براری 6997 گاز بنزین ماشین در پنجکین قرار داره. 6 ماه می شود در تاجیکستان گشتنش. از گریمن آوردگانش برادرها، نرخش 30,000 سومانی. نمرش در روی اکران می توانید هم صحبت شوین و اگر یکم چیزا نفهمیدین میتونین این برادرها پرسین. اوپل خجیبک سالی براری 6997 موتور 1.6 گاز بنزین کاروبکا اتومات. نرخش 35,000 سومانی. نمرش در روی اکران میتوانید هم صحبت شوین. یک چند برادرها خواستند که ما مرسدس سچکا رنگ سفید چه به نوار بگیریم. این مرحمت مرسدس سچکا سالی براری 6 سال 8 ماه دکمن ماشین در حالت به نهایت خوبه برادرها. نرخش 50,000 سومانی. نمرش در روی اکران با خطان میتوانین هم صحبت شوین. این برادر در سوم در کورش سراج ماشین شما فروشه و دامای خریدار میتونین زنگ زنید. لاستی فروشی سالی براری 16,003 سال موتور 1.6 کاروبکا مکانیک ماشین در شهر مسکو قرار داره. نرخش برادرها 120,000 روبل روسی. نمرش در روی اکران با خودتان میتونین هم صحبت بشین. اگر یکم چیزا نفهمیده باشین میتوانید به همین نمره زنگ زده از خود همین برادرها بپرسین. ماشین در حالت به نهایت خوبه برادرها. اوپل سیدان سالی براری 6996 موتور 1.6 بنزین ماشین در ناحیه خراسان قرار داره. نرخش 24,000 سومانی. نمرش در روی اکران میتوانید هم صحبت شین برادرها. یک چند پادپیشکا خواستند که ما تویوتا کارولا 3 را به نوار بگیریم. این مرحمت تویوتا کارولا 3 سالی براری 16,013 سال کاروبکا اتومات. نرخش 100,000 سومانی. نمرش در روی اکران میتوانید هم صحبت شوین. اگر برادرها یکم چیزا نفهمید میتوانید به همین برادر زنگ زده و سوال خود رو بدهید و این برادر حتما به شما جواب میگوید. خانه فروشی در ناحیه مومن‌آباد در دهه سنگدره 8 سوتیق زمین 3 در خانه
با дабараш 50 сотиқ замини президентӣ дода мешавад. дар ҳамин хона нархаш боша бародаро 85000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран метавонед занг занед ва агар ягон чиз нафаҳмида бошед метавонед ба ҳамин номеро занг зада саволи худро бидиҳед ва ҷавобро бифаҳмед. Opel Хаҷибек соли барорӣ 6997, мотори 1.6, 6 моҳ танировка, 6 моҳ документҳои мошин. мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. нархаш 29000 сомонӣ. бо савдо мешавад. номерош дар рӯи экран. метавонед ҳамсуҳбат шавед бародаро. ландкрузери фурӯшӣ соли барорӣ 10004 сол. мошин дар шаҳри Москва қарор дорад. нархаш 1 миллион русӣ рубл. номерош дар рӯи экран. метавонед ҳамсуҳбат шавед. агар ягон савола нафаҳмидед метавонед ба ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экрани шумо пайдо мешавад бародаро занг зада саволҳои худро бидиҳед ва ҷавобашро ҳатман ба шумо мегардонанд. хай бародаро, ина номерош дар рӯи экран. занг занед. интизорам бародаро. бисёре бародаро хоҳиш карда буданд ки ваз 2107 камера кунем. ина марҳамат бародаро, арзон ша барои шумо ёфтам. ваз 2107 соли барорӣ 16004 сол. мотор 1.6, коробка механик. мошин дар ҳолати хубай. нархаш боша бародаро 9000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Opel Astra-G соли барорӣ 16000 сол. мотор 1.6, газ бензин. нархаш 35000 сомонӣ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед бародаро. BMW фурӯшӣ соли барорӣ 6999, мотор 1.8, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 30000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. метавонед ҳамсуҳбат шавед бародаро. агар ягон суоле дошта бошед занг зада ва ҳамин бародар бипурсед. Opel Zafira соли барорӣ 16000 сол. мотор 1.8, бензин, коробка механик. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 40000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. метавонед ҳамсуҳбат шавед бародаро. агар ягон чиза нафаҳмидем бародаро метавонед ба ҳамин номерои дар рӯи экран бидатон занг зада ва саволи худро бидиҳед. ваз 2110 соли барорӣ 16004 сол. мотор 1.5, коробка механик. ин ба хоҳиши якчанд бародаро буд. гуфт бикоҳен ягон мошинои арзони 0-ра биёвен. ина ёфтем бародаро. нархаш 6000 сомонӣ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед бародаро. Opel Astra-G соли барорӣ 6999, мотор 1.6, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. газ бензин. нархаш 28000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед. бисёри подписчикҳо хостанд ки 012-ра камера кунем. ина марҳамат. соли барорӣ 16003 сол. нархаш 8000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. фақат имо да занг занед. имо вайбер гирёна бародаро. Daewoo Nexi соли барорӣ 6996,
мотор 1.6, коробка механик, газ, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш 12500 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. опел хаҷбеки фурӯшӣ. соли барорӣ 6997. мотор 1.6, коробка механик, газ, бензин. срочно фурӯхта мешавад. состояниш тенҷа, ягон камбудӣ надорад. документош буч ҷагаи бародаро харидори конкретӣ бошанд, метавонанд занг зананд. не ки арзон намешавад. нархш 14000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. метавонед ҳамсӯҳбат шавед бародаро.